Haka kerwo balapan mi the Archbishop, Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, haka arpun rio tarik kelalengkot hajar arpusau, ula ong ba. Da kajing sngongu ya ublay, badru da kajing angnut bas kem jaga jalan yamba, ban kampen jana ya kajing sumar, ya ki para banget haka balang, badru ban pen kambaha ya kajing syakri blay hapedeng ki para banget, haka kajing im mensim jengki, la Pynkha ya ka parish Mawnianglah naga parish apa Shillong. Ute unong ya lamba kli do jaga jalan yamba. Ulong ru ba kate karai kadai harengkat ka jingdon lang ki dekot ka council jangka jalan yamba. U parish priest jangka apa Shillong bat kirang ba abalang. Ula kerpa de ki para banget banduai naga benta kate ka parish Thymmai.